Pinga pespesenga fale nganga pe ona fa fonga mai mo mai lo tanto o tino o ile nei fo vai ngo le tae ao va ta sei mo le tato sauni nga lotu saunia ma ta pena lana au ona le sunga le fa finga ngo le kalesia Samoa Worship Center mai vai telefon sunga pasta fia lua vai lili tito e a manatu fo ile nei tae ao le fa fonga ma le mai mo mai o le tato o tino o ma maua se upu fa malo si au mo tato uma ile nei aso i le tāpena ma le usu o le atunu o i whiau mga ruenga o lava singa fo launga o le so i a meise foi o a onga le whanau la tu ia. O mori whawtai tele le au auna le tua sa i mareu fola i nei tae au le sunga i le whawhenginga o le kalesia o le Samoa Worship Center i vai telefou sunga pasta fialua vai li tito sa i ma le upu fola le tua ma le sauni ngā lotu na tāpena ina mōlu tātou o tunu mo tātou tingata e amata mea ai tiu te mawhaiva ma le sāwalinga o le nei fo i aso la tauia. E a whamanu i tele le tua e le whaafonga ma le mai mo mai o le tātou o tunu o i le nei aso e anu ma le mana le ubu fola le tua i le nei tae au ma whesoa soani pere a nganga pa i o le tua e tō mo musu mo whamanatu ia i tātou lana upu e peo na whafonga ina e lana au ona ile nei fo itai au foula to ia ai o te fia fa talo fatu ma o folo fatu ile pa ia ma wolungo lo tato o tuno ile ala fa mai fa ngunga le lei o le nei tai au fouma le nei tai au manuia o le tai au le nei o le asolulu le o ngā tonu le mu ia o le nei vai aso ma le savalinga se fululua i tai au le masino au kusolua afe lua fulu le ono e pe ona toe momoli mai lo tau soi fua ma lo mata wola o taru toe wheiloa i pe au mga nungalo lea e ale taru fas. La launga, mea lea, pi ia lea lofa ma leanga le leo le tua, tai mai lo tau soi fua ma lo mata wola taru toe wheiloa i lungo pe au mga nungalo lea e ale taru fas. La launga, pa tala vatu i le mai moa ma le wha whonga mai o lo tatu o tunu o e le ngata i Samoa nei ma Samoa i tunu ma mao, mai lava i tai o Samoa, le ngata i lea o tai ma whaululunga o nuu ma fio anga ia o tō i le pule tōa le tua le pule ma malua li ma whai pule ia mai se foi ia o auna le tua i whata whai taulanga e fie tono Samoa ma tono ma mao ta ma tina ma tua o le loa ma le lava loa lo tātou o tono o lo ma whai ma futa mai ma whafonga mai whatara whatu ma o folo whatu le porkalame o le 685 radio mai le tautua le nei alau le tio le 685 radio ia ma le porkalame le 685 morning show e le nei fo i tai au talofa lava e le swafa manu ma lo lo tātou wali whaola Yesu Keriso pa talofa foi le paia ma walunga lo tātou o tunu mana i tātou tangata o lo whafonga mai mo mai a tunu mau le ngata i tono New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika Samoa ma tu moto le Pasifika ia mai se isi vaenga o le laulangi e pene i Europa, le atu Afrika, le atu Asia, ea ma le atu Amerika, le tele o atunu i North and South America, ea ma so o se vaenga o le laulangi, ua whaingo fia na mai, mo ma whafonga mai, ma ua aua jele mano si anga o nei wha salunga, wha tala vatu, ma ofalo vatu i le nei tai au fōma le nei tai au manuia i le suafa manu ma lo Yesu Keriso, mai porkalame o le 685 morning show. Le o toe lua se fulu ma le 5 minute o na tale o le fitu i le nei tai au. E le wha mo le tale fitu le tau nei, wha fonga mai moa i se wha ponga o tātou talofou, mai a nei whene sera. Ai ua taunu mai le poti o le tātou talo o le tau. O lo tātou mōni mawina pēr i te tono le atunu o le vai taule nei. O le malosi o le tua o lo. E o, malosi le savili, o le ta'awilinga o savili o le tua o loa le lava e mawhati ai lo tātou o tino nei vai tau. O le fai wa au maile lapta inga ma le fautuanga le ko masina o le ofisa o tine mu le whionga tanu wasa i le atunu. E na ia whaai tete le tūlanga o le susunuina o la pisi ma le whaio ni tāwhunai e ono ali ya e mai eise mu tele le tele o lau whanua o le tātou o tino. Le fai si le fia sa tau tonga fitia ma tau ta pe ia le mu na fai nei se vai ngo popu am samala ulu vai yason se me vai atu nei ale tau te mana malama ma tato i loina umala va mai le telo tau sanga e ma fatia lava ia le fioanga wa sau va solo mai ia opo i le va tele lo ia i le tulanga pe au o ina matua ma ale ia le tulanga ma pa ale va
ia masosolo ini mu o le tele o tausaga o mavai ia e matua ngā pātia ma whita i tunga i eile vaenga o le tine mu fatasi foi ma le fesosoani le pule manuari ma fai pule o ia fio anga me foi la lea ia e te tau lava na whautangia lo tātou o tunu ufa se silanga nei whautuanga nei ia ale vaenga nei o le tine mu ia ona o le tūlanga e peona iai ia le malosi o le savidi e te rongo fia lava e tango nei e whaamumu se pepa e tu i lalo e te le lava lava no e te pili e le savili ia mona tupu mona tu lai mai se mu e peo tātou wa ia le tele o tau sanga. Le fo ia nisi o atu nuu o le larolangi. Ia mtua maafa tia lava i le tu langa o le malai o le mu ia pe aho o ina solo o le mea fo lea e tu o lalo fo i porkalame ma toe tata longa pe i tātou o tunuu se tau tua nā fautuanga ma lapta inga mai le vaenga o le tinei mu ina ia alo ese mai le fai o ta inafi ma le sunu o le lapisi e ono ali ya e mai ni malai e tele te tono le tātou tunu e meiso tātou lau whanua. Ai o lau whai tau ina li poti o le tātou talo o le tau le nei tae au, wha mai lo fiso le wa ai tau o winga o le tau i le so ea e pei ona li potia i le nei whai vaenga o le tae au la tau ia. O au sa vide wha solo ina malolosi o le tua o loa lo ofiti ai sa moa mai au mai au manai timu ea a fiaile atunu ui neso taimi. O le tātou talo le tau mo polu le so e mātere ina langi le leise ia vanga na aina i timu pupuo e ono iei le au auli ai mātele i atu munga whapea sa vili e whatau tau e nisa teimi. Mō sa vai le so e mātele ina langi le leise ia vanga na aina i timu pupuo e ono iei le au auli mātele i atu munga whapea sa vili e whatau tau e nisa teimi. O le whautuanga mō sa vili mārolosi lo wha mālosi a pea mō lauwhanua umo le atunu. Ia lau whaafonga mai ai o le whaamalo si a pea le tūlanga ia e pe ona iei whautuanga mō sa vili malo losi ia e lo tātou atunu o i le so. E au whaina tui nā tūle ni poti o le tātou talo le tau mura ngātai whale o le atunu o i le so. O au sa vili whaasolo ina malo losi o le tua o lo o a fiai o ngā sami o Samoa. Lapta inga mo o ngā sami lo whaamalo si a pea mo o ngā sami uma o le atunu o. Toi whaafonga mai o lapta inga mo o ngā Sami lo whaamalo sia pea mo o ngā Sami uma o Samoa. Lapta inga na e pera au mai lo fisa le waa ai tau. Ai o le whautuanga mo ngā lu whati mau o lunga u whaalea o ngā ina nei mo o ngā Sami i saute o Samoa. Whautuanga mo ngā lu whati mau o lunga o whaalea o ngā ina nei ia mo o ngā Sami i saute o Samoa. Tasina o li poti ia mai le tūlanga pena iei ngā tai whale o le atuna o i le so ia wafuafuanga mo tāpenanga ia mare tūlanga fo ia peona iai pe te tauna alu se whangotanga ia pe malolo ia ona o le tūlanga moni lava ia e leo saonga le mūna ngā tai whale ona o lo iai lapta inga mo o ngā Sami umo le atunu se tautua nā lea fo i vaenga la tau ia. Whamone mole se i share ane le tātou live, whamone mole lava le tātou atunu umpa anga le prokalame o le 685 Morning Show. Share ane le tātou live, follow le tātou Facebook page o le 685 Radio, like le tātou prokalame, e ama subscribe i lunga o le tātou YouTube channel e le ngata o le 685 Radio, o le 685 Productions, ia male siapo lau tele. Pabenauna e subscribe pa ina ia e si le fia vaenga uma o tātou prokalame i lea tae ao ma lea fo i tae ao la tauia. Pa talavatu ia whanga o manu ia kopo take Ioane. Good morning. La tatuli masi le malu talofa lava. Pa talova fo ia Ma RK. Good morning. Se wa i masa ia talofa fia ma mea. Good morning. Pa talavatu ia pei a le fono. Good morning pei a. Bedin fa savalu na lam talofa lava. Ta fia ma lii fa aui alo sio. Good morning. Ma mele olisese talofa lava. Tilo ia lau fai le vasa mai Australia talofa lava. Pa pe voi fa talofa tu ia i sia uso ia leo moana fau salima mai au kilani ni sila. Ia mai se foi tovio tofa ia tovio se fisoso ni mai talo le tau mo o tau au kilani le so. E timu ma wa le so ia kilani se furulua tikirida ma wala lo le temperature se furulima tikirida no ma walunga pa solo to lava ina ma fana le tau wala ta mai foi le sama o le vainga ile se tofi se forile ma le stona i ma le se sa o winga lava i o le tau o le ai ma nga ina ma fana tele mai ia le tau isi vainga o ni sila la tauia. Good morning, Augusto Pureai, malo le usu, Pati Augustino, talofa lava, HT tau ese.
Good morning. Talavatu le wa matari tau nei la Uncle Johnny sa. Ia I vai tele manuia ngā ruenga nei tai au. Talavatu ia I may know Henry Boy Sanerevi. Good morning manuia fufuanga nei tai au. Ka lolo pea talo falava ma lo le usu. Tai tele ma vutamai. Ia o le matamata atu le talonga le mātou au taimi nei o Blacks fufa o le Sharks le ai. Au le Sharks pea le ka aloi ma nonu. Fase furu mo kupu kau sanga ma nonu so le ala ka aloa. Ala aula le Sharks Africa so te manatua wa uma le talonga mua le o Blacks le ana ta aloa I ma le au Stormers le fai unga vai ya so na manu malo ai le ya Stormers le la ta alo nei ma le Sharks e peia o le weekend nei le la tolu I test ma le au o le Springboks Africa so te faisi ma wo lunga o le tulanga o le level wa ila ka pia Afrika ai ma na ia fo i le fainga o le tua le New Zealand ma sina a toa lava le i tonu Afrika so te wai pia e wha e ala tau talonga wha wa ma lopo ala tau test ia ma le aule nei le Springboks Afrika so te pa talavati a Robert Peterson good morning ma lo le usu nei tai au wha tain ma futa mai ia ile porgalame o le 685 morning show le nei foi tai au fou ma lo lava le soifua manuia I lo tatou o tuno ia ile tūlanga e pei o nai ai ia lava singa o le vai aso pupu nei vai aso ioi ma le tuol vai so pupu le nei ona o le tūlanga I pena i le asa sa o ta mai le asa sa na se ima vai ata nei. Ai se ia o asia atu le tūlanga I pena I le li poti mai Colombia I le asa ana nafi. Le ana I le mafui e le tatou matamata malawa I ata I lungo le social media o whao ngai e le to tele o media platform te tele le laulangi le BBC o le CNN ma le tele o isi vaenga I ata na pu e telefoni o video sa nisi o le atunu o Colombia. Ia I le taimi na lulu o le mafui e ana nafi. Oka. Fitu, I think it's 7 point something, 7.4. Le malosi o le mafui e lea. A lea lau tamai tau atu I le poti po le update mai le tai o nei. Se lau ono sifuru maraiva I la tau na maha li wai. Ai o lo sa ili a pea niso tangata o tanu mia I fale o solo I lalo. Lo sa ili a pea I le taimi le nei. Ele leva talo ai nei na lulu le mafui ele foi na mali di wai mo fasio ti ele to telo tangata I Venezuela. Ale o so le mafui I Colombia. Ka kia le malosi le mafui e pe no tato mata ma foi. Ma va ai e foi le tūlanga e pe na ye yata o sala laulungo o social media. Ia ile aso ana nafi. Ke le ilo ya uia po ye tangata sa mo I tonu le atu no Colombia ia pele ai. I'm not sure. Talavati a Ali fui mono na oia mai Melbourne, Australia. Talova Ali. Leota fui mono vidiamu manuia o favor nei tai au. To via tofa o le Blue Bulls leo le aso o le weekend. Talonga la lea o Blacks. Talavati a Robert Peterson. Good morning. Alo le usu nei tai au. Fa taina ma tamai. Ia ile taro porkalame o le 685 morning show le nei foi tai au fou. Ro vai tau atu le. News are nafi mai New Zealand. Ta wai le filifilia o se tasi o tamai ta I talavou sa moa I te tonu le au fo I leo le Black Ferns in New Zealand. Ea, mana tua fo le au lea le Black Ferns. Kusa o le o Blacks le ngā I le kūpā ori. E fi ngau I ei tama whanau a New Zealand ia. Ma tamai ti whanau o le Pasifika. Ai o le Black Ferns la o le au tamai ta. O lea la o filifilia ai le tamai ta I lea o Amarandi. Sititi. Amarandi Sititi ia o le tua fine le titi o le li o wale Sititi le ta alo I le o Blacks ia o alo ma whanau nei e whaasino I le sa avea ia ma kapiteni mua le manu sa moa ia le malu semo Sititi e makau kia whaamanu yanga o le fionga le malu la tau ia le winga o la ufa matalanga te le tau sanga o tau tua le malu I le manu sa moa Taalo le manu Samoa, kapiteni le manu Samoa, te leo tausanga. Ala lea o tali mai. Le afu le lingi ma le tūlanga e peona iai le tui o le tino I le teimi e. Whapena whamanu yanga le ri. O isi fo I teimi e te tautua I seisi vaenga. Pe te tautua I seisi tū. Ai au mai whamanu yanga le tua o si mau o lunga lau whanau. Ia I seisi tū. E lopo le tautua lea le malu se mo stiti le malu Samoa ia sa tautua I le tele o tausanga. Lea ua, mau ai wha amanu yanga mo na i o nalo, mo na i ana whanau.
ia le ngata o wale Sititi ia o le manu Samoa o ia le All Blacks ia le fo filia le mai tai le Amarante Sititi ia ile aune nei ia le Black Ferns ia mo le nei tu sanga lua afe lua sfulu mo le ono ia vi ia le ali ioi pa malo fo ia le maluma le fale tu ia rosa ma le ainga fo ainga na lua ma le tapu ainga ia mai se o le langa ina o tau mo fainga o soi fua ta alo fa na u pe ona ia fo ia tunu una to ia o fa kumkumunga le o le kele o soi fua ma o lo fa na ma ainga i te tonu ni usina la to ia o le tau mo faina ia au sia le tu langa o au te tele ia tai pe o le o Blacks au sia le Black Ferns wa ma wa lunga fo i le tu langa wa si ai le level le la kapida to ia ia le ala pe ua whaamoni ua toa lua halo mwhanau o le manu morosa le ua manuia wales ma le tamoi tai leo ama pi ia le li whaamoni anga le whana e whape nare soi fuanga ma le o langari e anga woka i loe ka ika ia o isi tai me sacrifice ma tautua ma tua i a inga tautua i le lotu tautua i le nuu tautua i le atunu ai au mai le whaamoni anga le atua e ave i whanau e oe, e le na o le tupe, e tātou te whaelonga i nai, whaamanuianga le atua le ai. E o ai tau mawhainga ta meiti a onga pe au ina manuia o whaamanuianga na le atua. Ia e o whaila le whanau o le malu ia maras. Le o manuia i au te tele i a New Zealand. O isi whaamanuianga i a le ali. Ia ilo la a inga e pei o nei ai. Wa le ia si si le, e o ai pa ia maa o rungo a inga na lua o. No mafio anga e mi mita uma i to ainga tau mo fainga nei yo ka ika fo ia ka kiri a inga ye ai ngo ka va ai ko ni news nga pole o le afa fini o le mal ya ke ia le wo ka mi mika ko i mata itai ta ito le Samoa pa le tu langa ma wo lunga o lo city ai fo ia nei alo ma fa nau ia le tau mo fainga ia o nei o la tu a inga ia le ta o to ya ma le ngo Samoa la tu ia a talavati a Gary to fa maila Taden Saufoi alovatu ma lo foi a te vanga Brown ya se mo tafa le po o vite good morning pa talavati a lotu manu lotu le fa longo mai mangele au kilani ni usila pa tai tele ma fu tamai lene nga uta good morning pa tai ma fu tamai le nei tai ao ya manuia tele o favor o le nei fo yaso la to wia ole le isi aso mal fo i aso fa pitoa le la celebrate tatou ia o le masi da fo le te wila ia walanga la le to e fa ingo ino le te wila e le ala fa ingo le mesina Samoa no inga la tatou de tuli mata ia po ani me fo fa nau mai le mesina Samoa ai o le o no ta ua na filtado pokala me wa ye no ma fio angola wa mata no fa nga solo ia le tulanga ala to wa o la to siva ma meo pese fa la nganu ia wa mata foi na camp ia mo meu au va fautas au le fa nga solo la va ta musanga ki kiti ha fa Samoa ia mo le tu pa o mai tai ma le tu pa o ri la to ia nei vai tau ai salo po le vai aso le nei po le vai aso le la sau a mata ta to fa longo ina tai e mo le no le ngata i fale ia ma le sami ia ua a maka nga pa o le apa o la ngona ma sani ia ma le leo ma sani ia e ma sani ona tatou va ia ia ele ngata i fale o le atunu ma tala noa ma se tasio kapiteni stasio fautasi le aso nafi o va to ipe fia tu nga fautasi e va mai tasi lava na o le foi Samoa va manga ia kala feunga langa o le fai mai tātou teo mai o le whaalinga o mesina o no inga tala feunga le tasi o le tūnga fautas e a e whapea e ono e fautasi o umona le stala o te leo mai loa la peto e anu le fautasi a leo pea o no inga a fu e fautasi e mauti noa e o le tūunga o le tolo ea o le Litorina ea o le vaa lea ki ona sina apia po le apia Maroons ea whaopopo ko ai ma le vaa foi lea o le fiatau le sau mai o i manono ea whaopopo ko ai ma le telefoni pe o vaa ia lena te leo mai loa lai le vaa leo pe to e alo pe le ai
ai ka kau ngalo. Tau ngalo langa o le siampingi o le kukua kasi, e walanga o le mea ia. Ese ale feelings o le kukua kasi. Ese foi le feelings o le ke wila. O le mea lale, e ka kaua ngalo leo leo. Walanga o lenga, na foi na mua i le foi sipuni. Ko e o maila, e whaafi tau i le telefoni, le na mua i le foi la. Ia, talo sia ai tau tu uma pe tau sinio, uma tatou vaa ia e ono. Ia, o tele o mai loa pe, pe ei se si vaa e whao popo. E ele te mino vaa ia te pasi atu nai toa mua. O la ua matona, ke vaa ia kola wa susu e kapolengi, foi lea sau fufi, e le vaa foi leo le avivi. Ia o la vaa i le vaa leo le avivi, e le whianga o toa mua ua foi, ua faisi si tuai. So but I'm not sure last ke le aku mana ma anga ole afio anga la to wi la to sale a la uta lua tu le sia so la wa vesel kapoleni sa fufi ai ala tu moi ia niso suyo komiti ele lope ne me ane o to ya lole ia le avi vi tu unga le te wila pe ale tasi leo fa mo nga o te lole look forward ele tatu to no ia mana o tatu tangata maranga ta fa mai mo mai fafo ia ile tu langa pe ona ia le vai aso le mesina, whaalingo mesina, wai e whai ama kauro mafo whaumaro ngutu tu lo i le te wila. E ai langa o leo o sui. Ia e te tau vo e langa ko sui e pea, ia pea tātou te tau pea le upu leo le mesina. E alu lava, ia ma sani e tangata. Ia e le tūlanga e pea o nai ai, ia tu unga whautasi nei. Ia ai, tālo sia. Al sia a maua nei tātou wa se ono pe fitu ia ua mana ia te lela mo le tātou tu unga nei ia lea la tātou look forward atu ia wa e pei ole aunga i o aute e pei ole main event a le ole kuko kasi ole a foi ole tu unga fautas e fa pena foi te wila la tau ia e si va enga le va tu e pele tu a lalo le programme lo tātou watu no ma o te loa e foi e le temi mua ne watu e lau tu a lalo. O lau tu a lalo lea foi. E wha noi atu le tātou o tunu uma tu atu i o au tafa. O le mea leo le wha pai la pis. O le wha noa i o muri atu le sta avale i tuana nafi. O atu i nai loto pā. So le mua le ta avale i luma. A lua tongi whafon mo le pepper chips. Pape so wa fo so a lua o tongi mai fa for mon me le a foi o le pepa o le pango o ke mo o le me voi o ka fia vala au ia ia o ka musu le ves o ngar ko nga me voi le tati vala au tu ia ma fa tu tu ia a pe fa pe mai o le ala fia ia lua ongi mai lo fa for mon me o le fango plastic foi le nga ingo le fango wing o fa longo ko e pe e ka ika waka whaari e pe ka ke whawhea. Wha e koe longa le pūra o kāwale. Ia o soso akuro e o ka whar kāwale, o wala au atu lua stina. Kusa o le avel tina le tāwale. O si ana whanau te tonu o le van. O si ana whanau le no foitua. E kongi whawhora lapis. Wha e atu e longa le pūra le tāwale, o wha wakuro le au ka whawhak tina. E wha mole waila u whanau na i o walo i tau ai whawhau lapis. Ia. Fa e melo le pu kalo mai kalo sia na fai se upo le tina ila na whanau. O tamaiti lava ia, tu lou lava. E la iti ama fau o tamaiti. E ma fau fa tamaiti fo tamaiti tātou whanau e la iti. Ai tautua nāma tātou le tangata matua. Fa atonu le tamaititi. Auar ko ngia e whawhora la pis. Ia pe a vatu se tanga pepa. Tu i te tono le taavale. Tu ule i la pis. Te ko wo o le whale. Lava ailes ka longe la pisi e tuu iai. E te ditia umatunu o le Pasifika nga o wasiasi ai. Ua ualu i Fiki. Ua ualu i Papua. Ua ualu i Vanuatu. Ua ualu i Tonga. Ua ualu i Solomona. Ke leo atunu o le Pasifika ua ualu ai. Ke loa le mea ese mai ai sa moa e atunu umai o le Pasifika. O le mama. Lautala marasa. Te rofo o le mai moa mwha fonga mai nisi o le tātou tangata o lo i te tonu atu nei.
Pa ua le o le mea e tū māti e sa moa e le tūlanga o le si o manga mai atu nuu nei o le Pasifika o le mamā. Ai alu atu nei Papua New Guinea, Fiti, Solomona, Vanuatu. Ka mai e dust free. Le winga la kalanga dust free, ke rakul malai wa alele, e ke ngofo solo aku louri mai lungo le o se lau, e pipi i mai le pefu. Solo aku fa malama, pipi i mai le pefu. So se vaenga o atu nei, ai alu i tono o ofisa, e skango solo koi lo lima, e pipi i mai le pefu. O le ese senga nam tātou nei sa moa. So le winga la fautuanga le watu wha mole lo tātou atunu. Tātou ngā lulu e whatasi. Ina ia tausi sia pēa. Le mamā o Samoa. A me se foi nei tara whatai o pia maniso nuu mawhio anga lata mai. E eina i tamai o le ofiso turisi le te mori mawina e toso ale pini aso uma. Wha mamā e tau ai tai mole nuu lato ngā ruenga. Tau mawhaina ia wha mamā le lapisi. A me tātou te lefi soani ai nei tangata. O tangata nei, o isi heroes i o tātou Samoa. E nei Samoa, tangata i e whamamaina le la pisi le tala whātai o pia. Wa e usu mai le tae ao, mare wawe ao, make sure e o mai tangata tāwa whao, o lai mamā le taulanga. O mea nei, e leo mai papalangi e whai, e leo mai mea uli e whai. O mea nei, tātou te ngā lulu e whaatasi ai. E tausi sia le mamā o le tātou atano. Ma tātou pui a foi. Tātou meto tino. O a meto tino le tātou malo. Tātou o tangata Samoa. Kākou ke pui. Traffic light. O waiva ngafi lesi traffic light tala whatai a pia la ua pio. Ole. Ai wanga so as ka avale. O waia ngafi oi vai tele i lesi foi whailo ilo le malo. I mga ala ua pio. A pea sore, ka fefe, e pōpōro ka muau, ka ke ofo. Ke ofo. O mea nei, o mea lo tātou malo e pui e tangata Samoa. O le tua lalo nā por kalame, tātou ngā lulue ta a whatasi, keep Samoa clean, ia ma pui a mea tō tino le malo, o mea a tātou. E leo ngi mea ngā o ka ngaka i e whainga ruenga i le mālo, e leo ngi mea ngā o le pāre mia maraka penge ka mingiska. E ai, o mea nei e ngā lulu e whatasi, mai ata ngata Samoa. E tasa mea po ai lau vaenga wha upu whai, ai ao olo i me whai tele ia, ka kou ke o mai e lango, ma pui a mea nei, ona o mea tō tino alo tātou o tunu. O tātou le fitu, o se mai mai mōma le wha fonga alo tātou o tunu, o le rua i wha salawino tātou talo fau mai a nefene sera. Tala vau lona luai whasa lawina pe ona whaafonga mai mo mailo tātou o tino mai a Nefene Sera whaina misi e te oe toi mō seisi whaaponga le toi whasa lawina o tātou tala vau a tāle valu i le tai au nei. O loo tali mā lo sa moa i le whonu tanga lona luas fulu ma le lua tā ua i o le whonu tanga nei. Ia, o loo tali mā lo o le tātou tino lea tala lo ia i le aso na nafi ngā tai le whale fo i leo le hola le tupulanga le whakasā. O le whonutanga lona luas hurulua nei a le komiti whaasai nisi po le SC22 a le komisi o le tuna i sasae ma le tonga le mua le Pasifika po whaingoina o le Western and Central Pacific Fisheries Commission o le WCPFC le alo tali malo ai sa mo mai ale vai aso nei e tau le vai aso nei e lua vai aso le tali ngā malo sa mo e le whontanga nei tā ua tele mai tā ua le si tu tā ua le whontanga nei ia wai pe o te mai tau ato le mtanga luenga o whato angam whai ngā whaiva ai li lifa lai li tua whai ngā whaiva le winga o le whamtaranga o le si turanga tā ua le whontanga nei whitau i tonu ma le manato le malo ina ia tu ese le mtanga luenga o whato angam whai ngā whaiva ia e peo na iai peo na sila fiai e lo tātou atunu. Ia, e tō tele nei si o atunu mai le Pasifika, ma atunu mao o malanga mai Samoa nei o lo iai, ma au wai le whono tangana nei, e ia whaali ai ia le tūlanga, ia o le tali malo, tau sa afia o Samoa, ma na anga tali ngā malo, ma sani ai, ia mai le tele o isi tali ngā malo, le tele o tau sanga. A mata fo in tātou whatai tai, o le mea fo i le tau ma whaile malo e unai, mai le tele o tau sanga. Ai le oi longa lavana matua
E leo longa na matua foi. Na matua papula ya tatou. O le upu nei o le talofa. So instead of good morning, talofa. Tai pei o le fa te ingo o fiti. Ai malanga I fiti. E te osolo inunga le vaalele a mata mai na pula. E te oso lalo ma le vaalele ke roa kul mala vaalele nandi pula. E pula fa solo a kofiki. E oe. O houtau so fale ainga o taxi e ke oso kuloa pula. 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 E ke foi mai foi wa e ko kiki e pula fa solo a ko le pula fiti. O se mea ua matua. Ua I longa I fiki lalangi. E va ai atu le tangata I o le fiti mai pula. Ona tua o le tele tau sanga tau fai tau malo e unai. O tele fo o le unai na le malo le tau sanga nei. Talofa. So aua sui e good morning. Kai pele kai au ke usu mai loa. Morning. Good morning. Sa me tau tele sui ai. Talofa. Talofa. O so kongo le text. Talofa. Palo se fua. E o so aku fai fai ai ngar fa kau ke poa. Talofa. Kako fa ka ia. Kako amaka. Campaign ma ngai le na. Se promote il kako kungu. So se mea ai va ai ku kulisi kusa pe leila ngangu au ke ngangu iai. Fai talofa. Ia o le pula. O le si mele o mori mo wina ya o e kongo ka ko kungu e. O le ko kele le au sainga. Ia o le me foi la le we nei. Ia pe wa ni hao. Wa pe fa ka lofa nga fa sainga. Ni hao. Ia o le au sainga la ia ke ni hao ku le ke va ko smile. Ai sea e proud le sainga I langa ngana. Ia ka ko Samoa. Ava ia ko sainga ni hao. Aka e te tau na tato va ia tu sainga mata do fa pe atu ia. Talofa. Talofa. O pe talofa tu ma ko sainga. O le mea mua le sainga e sauro sa mua fai. O le a o langa fa Samoa. O le tele o fale o loa te uri e tu ai te tonu. Fa Samoa mai le saina ia oe. Mai o kasi kama le kongia ai kalafu. Kasi kama le kongia pisupo. Le lei vave na pika pe saina le tatou fa Samoa. O la o foi latu o lalo le na. O le kako campaign ngā lele wa a maka ko le 685 radio. Kako kara ngoa le upula le talofa. A mata tu lea so lulu fa mole e a e whelua e a kusesika ko lo fale whainga roenga talofa. A e whetau I whai au talofa rev. A e whekau I mingi skapo le whai pule talofa honorable. Ia pe talofa lau whionga le minister. Talofa lau whionga le whai pule. Talofa lau whionga le officer city. Kako amaka. E amaka kako e leo mai fiki amaka. E leo mai whangi palarangi amaka. A tatou amata nei. E o mai isi au ngā tupulanga, o matu isi au ngā tupulanga, o mai isi au ngā tupulanga. E so solo ai lava le upu nei. Talofa, 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 talofa. E o mai la palarangi. Ai wai loa le palarangi. E peise code and word le a Samoa o le talofa. Ma nei asina ai o le nei aso. Aso lulu le nei. Ia, tātou tara noa, so se isi te whailoa ia tu iai, talofa. E o e lau telefoni. O au ia. A vili malitanga te lau telefoni. E te tangi lo telefoni, a ulo inga le suafor ngaka la e vala au mai o whapea. Talofa, Nathan. A le aika ke vaia kuro e ka kere I lor ngaka la e vala au mai, o laka upmua muanga. Talofa. E pila ua ka maasangi ei. Pe ua maasangi lo ta ngutu fo ile se tulou. E le se nga mamolka mai kiki fo ile le. A ola merka mai kiki fo ile le palau vale le a inga ke va ia ro palau vale ko merka mai kiki. Ya le leila a ka ko faia la merna. Talofa. E pe ke malama ne le tai au e le fa pe aku I lo ko lua. Good morning honey. Ala we fa pe talofa honey. Talofa baby. You know. A me nem fa inga ko faia na mea. E au ngā fo e promote ai le. Lea fo I whaafiro ai a le tātou o tunu. Pa talavati a Elijah, tole a lea taua, Elise Pereira, talofa fo I sunga le te akono I a whale ata whata mare whale tua, e a mare e ka le sia, e a katoliko I si usenga.
Whātalawati a whapale mai Amerika Samoa, malo whapale, whātalofa tu fo ia tuala tai leota, te talofa tuala, mai se foi, whātalofa tu se usa ia Ken, na tala levi, mo le atolo whaanga, mo le tolua ia Naomi, whia ngai ai mga ruenga nei tai ao, mai si whanga, mai si au masi au whanau, sorry. Whalefitu e Sarah, good morning. Tā vita Maria toa na tano ai ono tā lofa. We're vai mana i ore wha tā lofa. Ke nau tala, good morning. Sieni se loti tā lofa lava. Tā lofa atu nei tai au le li fo mai le tuala tau ta pēn mata la vea. Whaafitai whaapitoa mo le alo Samoa. Tamai tai tausi soi fua si nia. O sala i lua na Seri Kota. Ma le team fo mai tipi mai Brisbane Australia. O lo ngā lulue ma le tātou whale whaamama toto i le whainga o tāo tonga mo tātou ngase whaamama toto i le vai aso nei mo tō tua o na malanga i lea mo sa vai mo nai o tātou tangata mo o mia i tāo tonga i le whale mai tō sivi. Ma wae le neif so soani sa maria ngalelei wa atoa le se fulu lima tausanga o whaawau pea. Wow. What a sacrifice. Malo salai lua na serikota ya kako faire upu le kuspa ia ke faia me sili mai manui ai malo le tautua i le atunu ya ole tausi soifua sinia ole male team fo mai tipi mai Brisbane Australia le Samoa nei talo fai malo fa tai tele nei fo ia lo le atunu la tawia patalavati ali eve good morning. Malo foi a tunia moli ya mai se foi va tarovatu se usa Elisara soli malo good morning talofa isa ako vai sangote fa mai ole fo ma fa me ole ko mai tava sina pe al tava sina mai o foi manono foi ya fa tarovatu ya misi taufa sau fa pale talofa lava fa taina ma vuta mai ya mai se foi va talovatu ya telefoni afionga ya mai se foi whalefitu e Sarah, tā lofa sa Nathan e Sarah. Hey. Ea, manuia le nei aso i le atunu, lava singa uma, ma fuafuanga o le nei aso, ia au manu ma au ma le atua. Tātou la lafo, tātou wha moe moenga i le ri i le nei aso. Nau kala mara sa. Tātou la lafo i le atua. Taia uma, e le te tauna misi sau lotu ma sau te talo. Ma e nofoe. E komit uma ia lau whanau malau ainga. Ma fuafuanga uma lau ainga i le tua. Ke roa le maa neia i o lau nofo e la fua i le tua ia au fuafuanga o le aso. E o ai lunga le au ala kele, so se mea te aru ai e o i ai lau whanau, e pui e le tua. Leo tātou mōri mawina ia nisi o whaalave tu tupu mai lunga le au ala tele i ta vale lave vea, mai mawaiso i fua. Ia, o le whanawela le no mai tau atu le vai aso na sei mai atu nei, o sta mai titi e lea alu toto. Pea o nai whale a si utu lou lea fioang. Tālo whae. Ma liu le whanawela. Ka ko maka uma lava i lunga o le social media le ata le na circulator ne ai. Ia, ma liu o na wala vea le pas. Ia, al whaamtalanga e whaapea. Te leo mai loa ai, ia, al whaamtalanga no mua whaapea e le i tū, le pasi ai oso le alo le tamaiti. Ia le ala ua whaina i fo i masi ave pasia wa mauti no e mōli o e mōlia o na ua maliu li tangata. So, awana i tātou māma sangia i o tātou māwhawhau. Le vai taimi le nei ngā ruenga e lea le ri o le laulangi le sau nei. A tātou mai tau nei ngā ruenga parapala le ti Apollo le sau nei. Sau ala ti Apollo e ta lepe le whea lo whani o a inga. Sawal te Apollo ina ia ta lepe ma whaasese ma whawhau o tangata au mai mea whaafia o leo lang. Ai awana i ngalo, e reisi tātou mā losi tātou te tūma te te e tua ili te Apollo. Ai tātou la fua i le tua o tātou whaiva ma o tātou wha moe moenga i lea aso ma le aso. E peifo na iai nei tae ao la tau ia. Tātou tu i le tua e take care i le tua ma pui e le tua ma tai e le tua tātou i mea malafa. E ala na tātou te talo i le atua, ma tātou la fua i le atua meia. Wa tātou te iloa. E le eiso tātou malosi e mawhai e na tātou survive i le aso. E a tātou le te talo lo i le atua, oro no inga, o tātou wha moe a tātou i alo tātou malosi. Pa tālo whatu ia tone, tō lima, mai ho hepa, au kilani, malone un sai. Ea,
Whaatalo fo il misionario malo o fatas taefu salapu asalele manuia le nei aso ia ato e manu atu seis ato e namu atu seisi pe to e nanu atu seisi awane to e whaaleo maia sana whaakun moni ia maa ngaia foi sao ma naia foi lale sau noanga le ai foi ia le a foi le tu alalo le a salapu a mata tu nei awane to e whaakun moni mai seisi taro por kalami ia wa o ringolga por kalami o le 685 morning show ai maa ngaia o ngole la a makal kako campaign o le talo fo le noinga instead o lo whaakun moni mai ai wha mai talo fa tolo Talofa 685 radio. Kako amakai kako. Noinga. Ai saulau whakun morning. O longo winga. E re ka kaunga whakalofa kul por kalam. Ai ma naia talofa. Vai al ma ngai le wa mata mai faritoi. Talofa so alo. Ia manuia nei tae au faritoi. Whaftai mo fa talofa. Tatou amata mea. 685 radio. Tatou amata mea. Ile upure nei talofa. Maunai ia le tatou tunoo. Tātou te mana ia tele tu alalo le al misionario malo o fatas mea le leo le tangata e alu i le tua. Talo i le tua mala foa i le tua manuia o faiva. O le tātou se atu le whawhianga le nei to e tari umai i awata se foi manisa tātou whaasalonga wha pesinisi. Tātou whaasalonga wha pesinisi nei vāenga le tālo wha whonga ma le mai mai le tātou tunu u le ua. Se marava le tātou wati to e luas fulmana minute o na tālea o le valu. Tāle valu. Whafonga mai moa le toi whaasalawino a tātou talafou. Ea mai a Nathan e Sarah. Ma nei ai o le sau o le whaatalofa le tātou pāanga nei tai au. O whao ngā mai ale upu o le tālofa. Ma nei a tele. Ioe. Ea, whaatalofatu i le nei tai au e lātou umalawa lo mafuta mai. Talofatu i a whaapale, penehuro, pāniani talofa. Talofa foi a te Vanga Brown. Ia, mamoli atu nei o lo whanga sia o mana mea o Lucia. Ma sia o whanau i nā i a maile. Wa talofa i a Ranky Nā Lamb. Ia, wa talofa atu nei tae ao. Talofa whanga o manu i a kopo teiki o ane. Talofa malo no whanga te toa. Lotu manu lotu. Talofa lava. Rina Seupule. Talofa Rina. Mai se foi manuia te o tala. Wa talofa atu mai au kilani. Ia, mai se foi o teikala. Talofa manuia tae ao. KM Tusitala, talofa lava, Tavita Site la Faele, talofa tu ia Jessica John, o Stu Talo, talofa lava nei tae au, ia mai se foi fa talofa tu i le nei tae au, ia Melania ai ono moala. Sau fatu, ia ala fai mai fa ngunga manuia, i le nei tae au, i le lofo le tua, ia fa talofa tu manuia tele nei tae au la tu wia. Lai whanga solo lava le talonga leo Blacks, so leo te mai tau atu o whase fururua leo Blacks i le ai o le Sharks. Talonga nā o lo whanga solo i le taimile nei. O le ua whalau i loa e le Presidente Fou o le tūlanga pe o na iei talonga se si o me mafa le Federation. Ma lo le tau pulenga. Ia le fionga i a toa pepe a siata Terry Warwick. O sa moa lea la atali ma lo ia i le taamunisanga si o me mafa ma lo tau pulenga le tau sanga fong. O no inga o se i tū le lei tele ia mōlo tātou o tunu. Awa tele event e tani ma lo ai sa moa e tele foi tātou tupe maua. O ana nafi. Salo ai o le ko a kelo ka ngaka ele i umala ko wa sao ka ma. O le ngao i o le taulanga i pia ele tumu tele le taulanga i pia i ni whaataunga. Ia marwhenga soloa i fo i o le atunu. O le isi au vaenga o te loa e rei whainga ruenga na nafi. O le whatoa malanga mai sa vai ana nafi. Ia o nisi o la u avea la tō livi. Ia e masaro o nisi whatoa nga i mai ngā ruenga i le sope a. Tarawati a Smiley Samoa manuia nei tae ao ma mele uli sese talofa lava. Le fish le moe whatarawatu mai papatoe au kilani New Zealand. Manuia tele la vasinga o le nei fo i tae ao la tō ia. O le vai so fou le to e o sui el fono al parmene. Au te lor fono le al parmene o te le o mai roi epe e se tu la fono tau wha ofi. Ai o le vai so fou le o sui el fono al parmene le aso lua. Aso sfulvan. E au te loe e pupu ul fono le al parmene. E a ona to e ta ape ai le pe ava pele e se tu la fono tau wha ofi e waile. O le kālena lava nā le fono le pāre mene e usui ele asas fulvalu o le masina o kuso
ia ole tausanga nei. Ai whaatalo whati e la tau e malanga mai aturu mau o nisi na mātou tana noma stasio a inga na malanga mai ana na fi e o mai whaalave lave, o mai maliu. Ia e whaapea nā lava le tūlanga e peona i elu tātou atunu. O nisi lava e malanga mai pālalangi e o mai tāwha whao ma mai e holidays. O le tele o nei o tātou a inga, e malanga mai au whaalave lave. I ri whaapea e, si i wanga nā ua nofo a malanga mai o mai e tāwha whao pe asi a inga. Ia o le tele lava o le mea lea e a fo ia mafuta ma whiro a ia tātou a inga. Ia o le tūlanga lava e peona ia ia le meo le o whalave lave. O maliu, ia o sao whai, whauru whalenga, ia o le maa wha manatu. E pi o mea nā lea e malanga i tātou o tunu, malanga mai nei tātou tangata mai tunu ma mau, malanga mai Samoa nei. E whape nā fo i tātou i Samoa nei e malanga atu i tunu ma mau, wha mai o ke alu le whapoiponga le kamaro kua finge, o ke alu le maliu, mo ke o e whaarawe o le mātou a inga. Ai ei foi a inga o latus, kau mo fai sui fai ngā mea ia, o ngā tūlanga o le taunga tā, o pāsese. O a whaarawe fai ni usina, fai o kounga ni usina. O a whaarawe fai Samoa, fai nei Samoa. Ai ala le tangata o si a inga, e tū ai lunga malu. E tau mawhai e sa ili se mea. E alu mai ia, ona o lona manatu. Le tūlanga o le osi a inga. E le anga lea mea. Ai e fua i lunga o lau whaasoa, ia malau budget, po o lava ma talawhia ngai, vaenga ia e fua i lau whaasoa. O le aso, ma le aso. E le ito e maua se suka ena, masalo le suka pae lava lea tele na maua i whaloloa, paule mea whawhetai. O lea sioki mai le suka ena. O lea maua le suka pae. Ia ele nei teimi o na leo tātou mōri mauina, o whawhita aulia ia na valo ia e ono whea ngai ma tātou. O le sioki o loa, no le tuain taunu mai o waa, ia na mā tūlanga pio na iei tau alo o iei tonu atunu o sasae tū tonu la tau ia. Ai, whamalom whatalo whatu i le nei tai au ia i la tau na amata mai ngā ruenga le pōna pōse i au mai le waweawa na li la. Tātou mo moe lava na pō, ia a o lai whai lava ngā ruenga nisi o mta ngā ruenga le malom whaala popitonga. Tā ngā ruenga o leo whal pui pui. Tā ngā ruenga ia o le tinei mū. Ia o le mta ngā ruenga ia o vaenga lea le whapitonga o le suavai o le EPC. Ia o le vaenga le soifua maloloina. Malole ngā lulue. Malole un sai malo fo il tau a tai. No fai tau i le posta se tasi o tua whawhine i sa vai. I le aso nafi. Nei e tā uai. Salo po o songa anti ea sa tinga ina i whare mai. O fia avela i tua. Ua lea o ngā aisi tonga whitinga ma salo po sa onga leo le post. Ai o le. O le winga o la o whaamtalanga. Le whaamtalanga si tamaitai. Ina ua tālo sanga i le whare mai e a fo i fia avelo na anti. Si ambulance. A wha mai le whare mai to sivi. E tasi ale ambulance. No winga a tasi ambulance o la pisi. Ai taro sanga lola ia lea vili ane le ambulance le fesa. Le wha whonga mai ia tanuasa ma lau whai ngā luenga le fesa. Taro sanga ne ai le vaenga leo le tinei mū le lato ambulance. Ia ai wha pe ane whai mai e to tolu i lato na transfer i eilan telefoni. Ai whai ane ia le wha matalanga. E te tauna whaisa na tusi. E talo sanga ai ia le approval. O mea nei, whangai na le ambulance, salope ave ai ia, se ngase o le lato a inga pea. O le winga lalo hom talanga, I'm not sure le process le vaenga le ambulance. Ai atara noa loi meni o ngase ti ngā ina e mana o mira so soan. O le ale teimi to e whai ele natus. Se o i e wha o ngā ina me vo i le whai mai disko ingor common sense. A wha pea e le mawhai. E te taula na whai e le mawhai. E ave ale ta avale le tau a inga se i wā ngā inga se ngase ti ngā ina.
A fa pe la fa mai fa ila le kus o le ale va ve ko fa nga kusi pe afa pe o le lu lutiti na le tangata so I'm not sure na fa taranga ai o fa ia ui na ia fitu tu na ia o me o fainga fa vai ma vai nga ia a fa la bu tonga ia mtanga ruenga ma lola to ia pe afa pe e sa o le fa mtalanga le fa pe o se vai nga fa le nga ila o tu tua a vai nga tau fetutu na ia i le tūlanga e pe o nei ai ia pe au ina mana o mia lo tātou o tunu ia le fisoswani. Le whai mai te wanga Brown le o toi maua le suka ina tamalingi masalo le whale o loanga o Craig mana ia. Pa tala watu ia se monu tafa ta alofa missionare alofa ngia la ai good morning umangei aungi e koe wha good morning mai ia e wha ta alofa mai. Le walu luga ko campaign o le ta alofa upu nei o le ta alofa. Talofa sani fata mangele ya talofa tu nei tai aova talofa ya ta ese e tuale ya matavita romano ya va talofa lava ile nei tai ao ya ma se foi to via tofa talofa lava nei tai ao manuia tele lava singa ya ma fa moenga o le nei fo yaso la to via e tum walta to fale mai to tua yaso uma tu mulava o tātou i loa le whawhitauri o wāria e mai tātou wharimai. I re koe kau whamakala inga. Salonga a makarangi kau sanga, tātou i loa ina whawhitauri. Ma o te tau fo ina whamalama lama i lou a inga whawhitauri le tūre i mai. E leo se mata upu tala noa ina o le au porkiki. Whauma tupea lau tala lea. Ono le tāpenanga a tātou mo tātou a inga. Dale wingo la o whamtalanga. Whaamalama i lou ainga. O leo ko whaalongo ako sioki vai la au mafuala au. Whale mai. O le halal tā penanga ma le talia tātou o tātou ainga. Aore kako whaikio ma kako ko mumu ai. E sā vai le isu. No. Le wingo la whamtalanga le tau mo mori atu e wheso soani a tātou uma. Look after ourselves. Look after our family. E le tū tau le soifua malolo ina. Tausi le lei le soifua malolo ina. O mata upu ma issues nei. E whai main ko kene. Se o mga upu ngai karangoa inga o whai pule mara upu ki. No way. O le hane mea le tamama le tina e whai ilona a inga pe a sioki fua la au ma vai la au. Tala noa i lau whanau. O leo tau whaalongo aku a sioki mai fua la au ma vai la au. Ma ko kere fai aku la e kou ke ko mumu o iama. Ae, tau si lel so i fua malolo ino le tagata. Awane e o le wharema. O e kama lea, kau kipi lau ai. Te vai lau kingo. O e lea, so ia le moe umi. Tui runga e alu wha malo stino pe a ue le whai ngā ruenga. Ina ua ko inga karangoa i e tano ai mātua i whanau. Ia awane i tātou wo o i tāle wharemai. Tātou tau mawhai. E pui o e malo ainga. Awane e o i tāle wharemai. Lane winga lau wamatalanga. Awane e ngase. Wa e alana tātou ngase ma tātou a whaina i mai o le tino. Ua lewa aia le leima tau sia le leilo tātou soi fua mo le tātou wola. A e musu la pe te aunga tae te ea foi. E te lua whawsa ngā i ma whawhi tā uri lo e wharemai. So look after yourself. Look after our family. I le tū tau le soi fua maloloina. Whata ua le soi fua maloloina. Ma mea ai pāleni e tau mawhai. O na tātou le o le wharemai. Ia ai e whai mua tātou pito la au. Wai le ma whainga kā kou ngofo pēr ma kā kou ko mumu ma kā kou mui a pēr wharemai. Ai le o whai tātou pito la au, o le ala pito la au o tātou e whai. Tātou o wha malo stino, wha avitai le mata ngā ruenga o le soi fua malolo ina. Na watu whai mua la o wha avitai le whionga le minister ma le CEO. Ma le mata ngā ruenga, o le o toi la ngā mai ia le tūlanga pēna iei sumpa wha malo stino fo ia le mata ngā ruenga. Le whai i le a fo i le ele le fau, i le vāenga fo i le tua. O le whanau malo, ia wa le leo sumpanga, e free. A wa e aru i whare korengi e kokongi. A ma nei ala o sumpa e ke siva
Sepe se fulu minute pe luas fulu minute, pe 5 minute. Ke kari kongu mai umangela usiva. Kele me o lo siva sa o loto e leisa o tupe tongia. Ai koe mā losi e lo kingo mai afu ai. O le winga la whamtalanga. To e fo i atu i a inga. Pa aile leil so i fua mā lolo ina o a inga. Pa tonu whanau. So ia ai mea so malie. So ia ai mea lolo. Ia awa ine i o oe. I ngau tāle whare mai. Awa ngā e aluaku al whare mai. E leise fo mai. E aluaku al whare mai. E le malie lo whina ngalo. E mui alo mar whare mai. E ko mumu lo. Ai na mafua ona e to mumu ma e mui al whare mai. Ona ua le wa aile lei. O tātou wola mo le tātou soi fua ma lolo ina. Lero inga. O le tātou pātle nai play. Po le tātou vaenga le nai tātou te e focus i ai. O le look after ourselves. Pa talo watu ia pai whananiko e a manuia nei tae au. Misi so na lote, talo whalawa. Sani fata, talo whalawa nei tae au. Whaftai tele ma vuta mai. E a mai se foi no wata utu. Sala i vao tona as fiu. Talo whalawa nei tae au. E a o le tasi lea whawhita auri tātou te whaasoa i foi. O le mele nei o le transfer o le afo o lo wala au i mtanga ruenga le malo e le o nga mkanga ruenga le malo ai mai si alamo me o pisingisi fo i o kampangi ki kele fo i lea e ke wala au i ai so le ko i kiki kolu whake le fongi e transfer i ai oe whamone mole e mau atu i a pito mai tari mai transfer lo oe ruaku i le skele fongi talofa, e mau atu pito. Mai whakani mai. Transfer oi. E mau atu pito. Le aina o pi ole i. Tole, fe, sole. Le wingon whamtarang, lai alu low credit. Lai alu low credit. E o oi liska ngaka whai ngarue. Nga mankua lama mo kampangi ki kele, ma meo ngarue nga ki kele. E ka kaunga si le fia umal karikere fongi. Po le operator. O le ale leina telefoni o le boss, o le whailau tus, ia mares tangata, ia transfer sa o ai lava lau telefoni. Ia anu mengi transfer aku i lesi piko, alu aku le whailau kusi, alu aku i leska, e umalau ka, o lai ai kau whaakari ele i mau aku apito. Whatalo watu ia, ai mai no Henry Boyce on the Rivi, ia mai se voi sunga le whawhengainga ia pira a mosa, ma le whale tua ia tepa, whatalo watu, ele nei tae au. Leo to es sul tolu minute ona ta lea o le valu le nei tae au. Le atato se atu ele whawhianga le nei toi taniu mai whaau buakalame o le 6 morning show. Whasalonga wha pesinisi e peona whafonga mai mo mailo tātou atunu o le nei tae au. Awane e misia ia le au nanga le SAP e maisalana online shopping. Ia wapea fo i le vaenga le nei ia e pe o nei ai ia le PGI po le Pacifica General Insurance. Tele whala walawe tau ta avale o tūlai mai le ngato fale ia ua mū leafi wapea fo i ia le tūlanga i ta avale la vevea a o le mawhaina insure ia vaenga umapo au a seta ia mai le tautua le PGI. Ia le ngata foi lea o le tautua le vaenga nei o le PMA Real Estate. Ia po le Blessing Real Estate. Ia nai mo taa. Mo le whaatawina o whanua o le tele o a inga malanga mai whafo. O mai whaatoa la tau whanua mo mai whaatau whanua i Samoa nei. Ia mai o mōri mawina o nisina o malanga mai lava whaatau whanua. Ia toso le pā. Ia o le toi malanga lole ia tunu i whafo. O le vaenga nei o le Blessings Real Estate, po le PMA Real Estate. Ia inai i mo taa. O lo o lato whaatawina whanua. Mai se foi o fale lisi, fale rent. Ma o nanga le pe avape o lete mai mo mai whaafonga mai atunuma mau. O le tau sa ili so whanua i Samoa nei. Ia whaafoso tai ai le vaenga na ia te maua lunga o le lato Facebook page. Ia wata se foi ma le tele o au nanga o lo lango ma losi. Au ana i misia. Ia le tātou porkalame tai au malawaenga le Samoa Market. Ia foa malupe matasila ma le vaenga. Ia ua wailonga le tautua le e fau le tautua. A umatua le winga la whamtaranga wailonga le tautua. Ua fesoa soani a inga. Mea le nei o le online shopping. Ua fai sa o mai ai o le whaatau. Ia wa laua vili atu i nei. Ia o le saonga o le mariu o le lo makua
Leanga fai mai eri ko inga e ka I se laupu sa apa, ea ma le koru afe ka la, ea ma le a, ea rau fai mai rau vaenga lai o ia, o le la fai atu le whaatau ina le ia aliki, ia po ai al whaloloa, po a mau po ai lava. La fai atu lunga le, vaenga nei a le Samoa Market. Ia no atu leo la atu e piki ma mori atu. Ia pe te tongi ai la kul kiriva le vaenga na mori atu le whaatau. So se whaatau lunga online. E o ai mea nei o kau mafo mea ai. O vai atu e whaalua na whaakolu e ngau whaonga ina le Samoa Market o le Church's Pizza ma le McDonald's. Ma whaia whakainga au o ngei lewa uri le sau lunch. Ala ia sau boyfriend, po sau girlfriend. Ingi sida po fea lava tunu le lalangi. Ia ngā lo Instagram lava iai. Ngā o lo tweets lava iai peke DM iai e. Ia foi. E mai sau pizza i le a Church's Pizza po se McDonald's. E wha sau e nunga le Samoa Market. E te asi lunga o le lato website. E lo iai le lisi o pisinisi ma company lava I Samoa nei. O ma whai na whai pa anga ma ne vaenga ni o le Samoa Market. E whai mai e li tātou whaatau fo le whafu. Ia wa a lafo mai fo le kupe ngei. Le lo pefe kauile lafo mai o le kupe. Ia e so o le whale o le lo makua marko inga. Ia ai maliu mai masisi. Pefe kauile le lafo mai o le kupe. E kuo sa i ka lafo kupe a sisi. Ia koe a rua koe leo le si vaenga o le kupe na I whanau na I whafu. A o le mana ia. Lafo sa o mai ia whai le whaatau. Pau wane mea le vaenga le nei o le piki. O le whaatali e ki liva atu. Ai sau umai lunga le online. Le website ale vaenga nei o le Samoa Market. Tasi na o onanga, ia mo le sila fia lo tātou o tunu. O leo tātou nu le valu, sumai ale mai mo ma le whaafonga lo tātou o tunu. Le toi whaasalawina nei, tātou talafou mai a nefene Sarah. Tātou whaasalonga whaapesinisi le nei vaenga o le tai hao, leo se e mai le vale wanti ia ua se 45 minute. Ia o te ai le valu. E le wha mo le afo le valu na tātou se e atuloa lea I le wha ponga o tātou porkalame o whaamnianga o soifua mas whanau. Mō le mamalo le tātou o tunu. Whailonga whaamnatu a soifua mas whanau I le so. Whatarawati a silo minga vau e sea liko whaapusa mai manu kau I New Zealand. E pele o e Samoa talofa lava. Bishop Salah talofa. Talovati e la to umalawa lo mafuta mai tātou porkalame le fo I taimi o le tae ao la to wia. Ma lor soifua manuia. Ma lo fo le soifua maua ia ma lo fo le on sai tiute ma faiva tau ave o le nei vai aso ia o man nei vai aso ata mana tua le pupu le aso nei to le so ta e ao ma le asfrele tato malo lo fo le nga ruenga nei vai aso tato se ia tu le vai aso lo na tolu ia o kuso ia mo le fa tau no ino tiute ma faiva tau ave o le a fa wa fale te tono le tato o tunu ai mai se lava ia no foanga e lata mai le talafa tai o pia o lai fau wanga ruenga. A o le tele o ngā ruenga leo te mai tau ea ui o fau. La te pasi atu ia, o le tele o ngā ruenga o fau e kone ka late mai saina. O fau e kompani mai saina. O le tele fa i o fale te tele i e fau neipe e fau mai o na tutu mai le mo me o fale o loa supermarket. O tele ina rent ai tanga ta nu o saina. Yeah, manatua. These people, they got money. E tupe. Yeah. So e whai ngō fie fo i ala. O nao mai, ma lisi, ma rent whare o ainga, ma mau ai tupe o tātou ainga. Nei Samoa. Fesosoani o tātou ainga nei Samoa. Wai ai tangata whai pisinisi Samoa. Salo pe lima, pe wha, pe ono, leo te loina. A latou whare o loa fo i ena whau. Ia alai rent ai tangata saina. Ia, e leo se mea leanga nā mea. E fesoa soani tele le tūlanga o le tamau a inga o le tātou o tunu uwa ainga I e pe ia ona tutupu mai. Ia ma mau ai fo ngā ruenga nei o tātou tangata. Wa o le tele lava o whale o loa le ei nei. Ia e pe e supervisor lava le tangata saina. Ia au tangata sa moa e whātou o loa. Ia e le ngata o nei tama ma nei teine. To telefo whanau wai o mai a onga. E pe o le ua ngā I ngā ruenga nei. E le o se mea leanga la, a o le wingo la o whaamtalanga. Le telo ngā ruenga le whau le te minei. Ia o taunga tāmo ma meo building materials. Kua kaunga kā lava lau papa o apa taunga tā. A whape o le taunga tā le te minei. E le se mea ta o se alu I lunga koe sau I lalo. Pe aga ko fua I le tau o le soi fuanga ma le lau langi ma le ta avilinga le I le te minei. O lona winga.
E o atu I leisi 5 tausanga. Pe o atu I leisi 10 tausanga. Ai longa ko e whauangi si whale. I le taunga tā o loa tau whau whale o ele vai tauna nei. An me voi la lea a maua se a wanoa. Maua sau se ele ni e whau ai sau whale. O le kai mini ngai. I lo una tantonunga. O le tai mini nei. Ia, wae o aku I leisi 5 tausanga. O no winga o le whale voi lele wae. O aso ia, sa e maua le whale voi lele tasi le potu moe. E ma le potu malo lor whale ta ele ma le umukuka. Na e maua le whale le kourus furu afe. I lo una I loa. Maua le whale la titi voi le na o le urunga li I lava e ofi ai. Tourus furu afe. O te loa le te mine, o le toa inga whale la titi na msalo po karangoa mai le ongo se furu po le fikus furu afe. Ono le taunga tā o mea ia o loa ia e whau e me o whale. Au te loa, e o atu I le isi, salo po le isi 5 tausanga. Ia ua pasi ma le salau wafe. E ia ile a inga mātou te tua o inga utai vai tele. Na whau e le company Saina, le sikon karate mai Saina, le latou whale. Kusa e ave a koa le kupe I le Saina. O mai ole kon kalake ngā, provide building materials, fai a toa le whale. Mea uma e ole whaatotonga ino mea whale no foa, ka poti ma vaenga ia. Whaatotonga uma le company mai Saina. O fisili atu le ainga, e fia le tau o le tau whale. Se la wono sfuru afe, ai lua po tu moe. O whakusora. A fika iai o la e fika ui ale kaku. Ea, se la wono sfuru afe, ai lua po tu moe. Salo, le whale lea po leisi se fulu tau sanga lumangai. Ua lua se lau monu tupu afe. Pe a fua le alu I lungo o tau o loa ia e whau e mea ia. Ea, e le kaungo fi. O isi voi tangata, e pei ua le lifa I kone karate ia Saina. O na e whai mai, o le tausinga. O nga e rengi mea ai e whai e le aso. E whai ala kouna, sese ala kouna ko mea ai. To e uma, e rengi mea fo i o ngi whai ngā whaaloa longa pe ao I ngā umusa. E uma. E le peila ngai kako ka muka sa mo e ei fo ina iniso ka mutai whawhanga so uma. A o fo ina na umusa ia e whai whaaloa longa. E reo se mea fōre ngā mea. O mea ngā a maka mailo ka koua kungu I ngā vai ke mi mai le mawhai. O na tātou o ese mai ai. E se a kampagi whai whare a Saina, ese tātou. Wa māsani e tātou a uma ia le whausanga o se maota ma se lawa. E whai lava le tūlanga e pei o na iai, whaaloa longa whaaleanga nuu, ia mawahaenga uma, e te tau ona whaatino. Pe au o ina uma ia se ngā ruenga, e le ruenga lala o whamtalanga, e leo se mea fōu. E ui o leo le lifa nisi e kore karate ma ka muta mai atunu ia Asia. Ai ai fo ia nisi o tātou tangata, ua whai fo ila tau kore karate. Ia waru a toa le pili, ia mawaenga ia o whaupopo atu e tonu, o le tausinga o le aso ma le aso, mawaenga uma, e le to iai se isi tupe whaupopo, e pei o le waenga le nā, lauta manatu ai ta ita ia nei vai tau. I mōni wa Yesu inga, ona ua, o mai ia, kore karate ma fo I ma pisinisi a tangata ia mai fafu. Ia ala tū mau fo I ala tū langa e peona ia I le whausanga o whale mai ka muta Samoa, ma nisi fo I o alo le tātou tunu, o matua whaile lei ala tau kore karate. Pei o le, waenga na o mōni mawina nei vai tau, a leo tau no mai le sao, unasa nei tae ao, ia, e le tātou polkalame, ma lor soi fua, unasa whaataro whātu nei tae ao, Lord unasa, ma lor soi fua manuia, ia, e le ne foi tae ao. Soi fua lau le rei, langi ma tafi foi lau, talenga so alo, ne foi vaenga tae ao, atu le, mai mo whafonga foi so tātou o tunu, tapua I mai mauta foi malawa, tapua inga mau foi a inga sa le vi, le ngata foi lea, I o tātou ta mamatina matua, ia, paanga foi o tātou le tio lo fa peona mo mai tātou whasalaunga I te mi uma, maso uma, ia, so se turu inga laulangi, ia, misa foi samone, ia, whataro whatu fone vai ngol tae au, ia, Malo se fo manuia, malo. Papel le ki se vai. Ai fa saka mai sai penga fa saka bangi. E o reanga fa sa tamai ni. Iro ko malanga tau sa va. Ia, o le fa ka ke me fa lau avanas.
O kau ai minga o kau kuai mai onga le kilo ko se kinga le se alam. Se kinga le se alam mo au kile ma moi. Ia. E lu fo fi maka ska longa. Talonga le lo Kalonga blacks. le lo blacks. Maka la le lo blacks. Iyo. Ia, mana ia. Ana ia le o le winga o koe onga o le I le koe pe le koe mua mai le koe kukufa kakal koe appearance mai a koe ingo non. Manon. Koe ingo manon wangi. Wanga kalo le a shaksa. Ia wafu o le fkoas le fkoas ni le a shaks. Al me mali la o ma una karo blacks. Ai pingi me haka malo. Yeah, which is good. Pe wa o se fo ngoi mo nga o ye fo le chenia. E makau kia le tua le lo blacks le alu. Ia. Kusa wa ilo le leia ni usila. Wa ke lea le chopol la kola kapi. O lo ia finish. O le fato fala inga le ye le pulenga ma le fea onga le. Fea onga fea. O le matai. O le matai. E peila o le ke wa yo. E pe o le ko fa mau le fa ko ina makai le. Ma ngai le. Ma e fato fala inga. Se ko e e va ai le level le ye le club level le o ia febika. Sole. Ia. Well, e mo foi a results ni. Ka lunga lenga mai ka lunga mo ma le Liona. Yo. Wa ma ia. Thomas. Yo. So ke lola inga lenga ko aku fo ile o plex o sa lola ia ma sharks. Ia mo difi fo lunga sa o plex ni. Pare sa le ia. Ma ia ko sa lo pe ko so lo pe ko fa fo I ko o plex ma le ma le sila le so lo ko fa fangu me lunga ma ia lakpi. Yo, ala o me sa o ia. Is o le mea sa'o ia wa makanga boring le rugby union. Ele makanga boring. O boring. Kusa e pei wa replace la kapiliki. A mai saka going e Pasifika. Wa replace la kapiliki ma fau kanga. Yes. O nga wa reku e pei o le o kama isiku e le pe le eligibility le wa favor I kan kaliki ale manga o fo le I think it's a fair treatment o le ye fe fa ala wakile ila peren pata ila kalapu ai le o le ke me fai e ke saue si ino no lima ke fia ka kumlo ele ni ngo kanga me se kiang e ke saua e ke la ama I malu sortong me langa ama faila engi sui or kako Pasifika ila piungi am fainga nga finga we kakala le mele loka le mele mana tua vol temi na vevesi le mele o le ke me le place king tang mana tua foi le me vol le Pasifika fai mai wa te tauna me isa mo lunga I le vai ngare tier 1 se liki ala ngofo ate ia wa maka ngila nga pe vesi mai ska ka sa mo ai fa fo vai mai le sa mo por ame ngofo foi la o le wa mo lunga le vole o man kuar ka la te o musai mai e ko kiri mala mai le mena le vai mai foi tanga pressa foi ngai le rugby league la ia fa kala kala manga ia fa ka ko ai ku ava pe I lalo I le level le tier 2 ona la o ai inga e me I rosa mo lungo le tier 1 le ko eligible loka me ki e on ka alo I le state of origin ke manga ku ar kala nga tek ku se me I loa le toa sa mo rugby league lungo le tier 1 ka me ki la sa mo ia la ka alo I le state of origin e le mwhainga koe o mai laro ia Samo. E le mwhainga koe o mai laro ka aro to Samo. E rang whai ka la tang, o sai mai. Ka ko ai ku awai pe I ma ka ko kai king whangu pe I le tier 2. Yes. Ai o le mafua anga le ngāra whakofura inga ngā, ia awai. E ka ko sai kia I runga I o. Awai whai mai laro, awa lesi, o ke ma kua la interview ngā whai a tang, whai mai laro ka la tang. A ka ko o ngai runga le tier 1, o la ka ko memo mai. E mo meska ko kupe pe isi si mea ngar fa punga nga o tia wat ai look kai la ka mai le availability e o mai e ka alo ya Samo yo ke ro pe paule me pe anga I mai le fina o tangata I le tier 1
e pe o le vaenga foi le in terms of sponsorship. Mo ka li filo ngo le level out tier 1 pe la a maka foi nga pe a maka nga pe tosina mai le company tele la po foi pare o mako manga yo nga manga ya o mo ko ma fa le fa to fa la inga nga tanke me plisking o le mako wa akamaya o le mako wa le mako o le manga o le menga awa nga ka ko me ngirunga e rongo winga o le ko ya ngo mai prime to o le ko ya ngo mai ia le ko kelle o players ngi well in fact 90% 90% yeah well Sila pa sin na wal umata mit. Na wal umata mit. Ave kol mangai pa fa pe wali fa solo super rugby al rugby ya. Pa pe fa pe ke makamaka ku ya lo fa nga I la kala. Ai mo vou ver solo ku me tisilan mon. Ora me finga sa ka lo mo mo. Ma ne talo ngali tai tu ngi ka lo black. Too good. I think ole ia makua foi le sensitive foi ko sa la fari ia por almana ia o ko vai foi le escola nga fa pe foi fa le nga le escolas como Mackenzie para o lang ko vai le banco lá okay le tasi la talo nga lo Blacks nei weekend talo I mal le Blue Bulls ia nga test lo le test mo mal Springboks fia test le fa se masinga ko ala e o e vai masinga ko au kuso ko ala e o ko mo Afrika usa ai ko va lava I test I ka longa makalap mana ia le mai ka lo si wingi le pisi tonga le sufa okay ngai kile ka lo le o fa ko wole mas se on malaya ai le mo sport po wol ka so ele Henry ka kan the late picking ala ai la the late coach Carlos, isa or kana ko imo. Carlos ia e umi. Ano ba ia makangos ko ba? Maera makangos ko me. Eu vou com olha foi fofo eles makai de falong. Esta mai makai ngo falong. Okay, akala press conference lo Blacks ngo fai. Ai vesile ele si kusikala a Felica ia Ilesi assistant coach Leo Blacks. Po le alla ko fu ai, le alla ko respond foi le Sharks le wa ia ma nonu. Akat pa langi nga fa mai. Yeah, Sharks have ma nonu but we have tana umanga. Makua ma nonu. Fast mo ko ko sanga so. He's a true legend. Fa. True legend. E alma ngia la ngia foi tana umanga. Ko mai I kai mile wa tal malolonga ia le sa fa ia kumio smulia ina ia makaulia le la ko la ko kai mile ma ia le pare eu que ole karapu muli le anun matua nun ole malanga te ke va ia ku ngafi o melaka le pu fa family vai strap mo le vai vai ka kau po le vai vai kau ia we ku le pu mai le for business class le ala ko vai ku o kau loa e ni mala pe for vai person I lungo vale fa pe ele o afio o mo ve coi pese private jet po se me ko ve fa person o fio ala e ka fika ku le ora vai ku fo I lima sa o to I lo clause mai soli wa venga na popo ali mo avi Caro ai fua. Poi me fuori. Ara sa vai dimo, se kama poskingi. Ola u ka wa ai ko ia wa makauri ka kirongo fia ka ko di mai me io veins fo kirongo fia di mor kama. Ola sa vai ai. Ko as mo fori mo. Ola le wing di mala le. Limo tu mai tai. Le rope a con ki wo so se ma io kama ngor va. Ke ua call for emergency call ia ngisi fo io te no valeli ia ora ko vai mai ni mo tu mai ta sa mo pe tu mai ta parangi on mera ngau kere ilo
Ja, maar lo le usu taro taro nei tai au. Ja, maar taro programma o le 685 morning show. Maar la taro se atu programma famnia ngo se formas fanau. Mo le mamalo le tato tunu o lo fai longa ma fa manato la tu waso soifua ia maso fanau ile so. El taro famnia ngo le tonu mai ia famanu atu le aso fanau le tina ia eli lohia. O le soia ato ia ile lima sumalaiva tu sanga. Alovanga e watu ia tilo ia maleuso ia fonti. Sa auni e tu le lenga le Western Union pe a umman morning show. Ia manuia tele lo lima se fuluiva tausanga tina ile so. Stase famnianga pe ona tu ina mai alofa fai a meaita ono se fululima tausanga. Fa manu tau tasi tolu se furufitu tau sanga. Happy birthday fa manu. Manuia lo wa se fa nau nisi tupai lima se fuluvalu tau sanga ile so. Ia mai se voi. Fa manuia toila se fa nau sana vise tolu se fruono tau sanga. Ia va pe foi le lifa ia onga. Ia cho tsu mata vai keni manuia lo luas fruono tau sanga ile so. Fa manuia te foi le lima su lima tau sanga. Ia o le fionga ia ai I fanaya natu tau le alo. O le ofisa o le pulenga o tangata tāwha whao mai mua mai whafo ia manuia tele ia le asa soifua e peona whai longa mwha mnatu I le so e pei o nisi nao wha manianga le tātou o tano tau no mai le neivaenga o le tae ao ia e moli toi wha manianga mai le tātou poklame ia e le nei tae ao manuia tele o tau asa soifua mas whanau I le so. O le vavai foi le tātou poklame le whawhiwhianga neim tātou wha salonga wha pesisi toi taliu mai wha au poklame le 685 morning show. Taro vasa longa va business nei va ngale tai au ina o se malvale wati le to is full male 5 minute ona tale o leiva le tau nei ona tau lunga le o porkalame ngai fa malo le tato o tunu fa malo fo le fa toanga ya ua tato mori mawina lava nasal tulanga pe ona ia ile pa a o le vao male ena o le vao no le tulanga o munga la ma losi fo il tua o loya tato ai fa tai ile tu o le kau fa ia ma kau ia ngai kimula I ke paras ya e mongi au le kau ia singa kimu le si kaimi. Imagine la leo langa ngai kaka I ngofo I ngokwafa. Yeah, sawa. Aku o le ama le a kako e whawhekai I le au nga meo kakua kako fiola mai ngai vai ngol lolo lang. O le ama le a o le maua uma me uma. Wala nga whale kongu e. Ia o le mor whaparapala man pa ye. Ai o lang kako whangua rai kako kia. Au e kakai e le o le lako kofi fiolangi o I kalahawi o kuafa ia e leise mea a vai le o langa o ngika kaka ia alu e leise vai ia e waku fo iarka e o le luka kola ia o le ase vai e kau o koi kamunga e whingi whakas mamang sao le ia le o langa ia kako ura le kia le peipa mwha iyo le mea ki ngā kau le peipa lai pa ai faia. Sa ore lei aso. O ka ke fa fe kai le ri o ngia ko o sa. Oi. O le ia vai kafe o be kelele o afa na tu. Tele. Af kai ia le ri so ka o langa ki o langi. Yo. Ai o langa o ure fanga. So le ngai oki. Le sensua. Le sensua. Die for your country. Ja, van maar lolo tato te nule on sa ia vo nei vai ta. Ja, me se vol tu langa o fita ma fainga talo tato fa sanga I tu langa pe na ye mo meu. O tau ma talo so fuanga. Ja wa o me anga le o ka ko fa sanga I so ma. O I foi. So le ma kwa ha o le o la fa ko. Ma le fainga la o pakiki. Wa pache le le o kupe. Ele na malaina kulanga o le soifuanga o kako yengi. Yo. E mi se kako ngi o lea wafi. Kako o le wa kaika I o kako a inga ma kulanga whapenga. No e. O le mafo fau le mafo fau le ulo le a inga. E re moi. Whapengi. Ia. Sikama I se lingi le iai sau whaare lawe. Kau singo le a inga. O whanau le a onga. Pēau ti aka miki. Ai o kawa ai aku lai I le observa e pi sau runga ka mai headlines foi nga le a le. I kupe o whawha vai. Ka o kai so. Kare ki ga ai o le urua. Ai sao le lei aso. No.
let's talk about facts. Oi. Ka lunga sa o ele me. To be honest, ko i ke pasi mele langi e ro pofe aku e ro kaika. Yes, how? Kau ke usu I kai au. Oi. Ka ko sulu I fale fa ye lo. Soli. Nge vai ku so re whakalonga I vai so re whai ngi kakangi mea. Ale fura ku. Alinga mai kupe. Alinga mai kupe e whai. Ka kire o abe ka kalunga whapurkiki. Para o unga kala. Mea o le tupu. We are victimized le mea le. Le peika ko la fonga me. Well, to be honest, o le nisi vai el malo e manaya. Pa ngai le nisi fa sor pro ke kinga kua inga ia si kia ka mau a inga o le lauteli. Ai wa ku va ku rima ko inga kumo ko inga ngai fa pia sori. Eu pio me ala ku a inga. O le mea na le fa tala le amatanga. So disappointed. Mea na le fa tala una sa le tato fa tala no fo I matang. Le amatanga. Tala tauna sila le malo. Afa pe o le mo mana o fa tau no wal polo kiti le tai pe o le me fo le salaudi masutala. I rather see so sa o my own ministry. Control sa o my own ministry. Ka inga kai pero ka inga kai mi nga fai le tau pipi le masutala fo le o le tusinga ingoa. Ona tuana e fai le tusinga ingoa. Ai nga a masui o le Ministry of Finance. Nga a maripusa kupe Ministry of Finance. O ele pau al mera vai nga fai kusinga ingoa nga kuse la le ingoa. Ai avako le Ministry of Finance kupe nga. O la ko le lo ke kupe. O la nga fale kong kuwa ia nga o la ko. Le winga na lo talanga. A fa pe o mana o le malo le mele o se tu le leile polo ke kilea. Ya uia e silia ki a au. Ko o ale kupe o le Ministry of Finance. Alo o makar sangai o. Distribute mai o kupe. Distribute mai o le kupe. Ngai lo le au mai o le kupe. I fongo fa vai. Lea la ka ko ke mori ma winga I fa fika uri lea. E pinga amaka me. Ka kam faia fo ngale Ika kire ango ye. Ka kam faia ia ese lo kuma fo fa. Ya uangi o ya kai kangi ngala ka kinga. Nga foi o kai ka o le kam faia kinga e kam finga. Le ka kia fu yo so uma. Ai ka vai ko ya kam faia ra ye le ko finga le ko va ku so le. O fa kire. O le fa kasi le fa lo. Ai pe wa malo si so me. Para mai tu so alo. Makaudia ole maf. La ko ako function sia. Handle projects. Me uma fa so pe pro ke ti tele malo po le ko nga pro ke or functionale al maf. Ele fa pe se a me se va imola lo fo I mamalo fo se tatu tu o le wa I kulanga pa. Ole le fa mau. Ole le fa mau. E makua ia mo ko fa no ke vai ia kunga so le mea ia va peso. Orgi ka ka fai ka fia le long sa ka 4 milionga ke le fai at least so le alo ke vai ko ka so va pay on me fu so le fa public funds. So disappointed. Ko sa uma ka o na. So ke no me uso mo fa fa. Ma lo ke ka pe funga long me singa le mo su wa fia. Orgi ka ke viu e le penka le penka. I kai ala va wasi ka visa rumi ke mo. Alo va con sole. Mo kwa me fua ka ngo ka ngi kupengi. Tala no ma se tasio to fine il fai mo vaias. Fai mai e te loa o el mato tupe o le lato fono fa vai o le se la udima sulta la hole. O ale loko. Ngai ka ngaka vo i ke minin kufa. Ngai ka ngaka la i ri mo le va ngo kufa. O aloku sa vale ko kai fongo ko ngor ka vale takala ufa me ingar kupe ale ai ma se vai kunga me I singa akuito vo ngale sila le ngoa sangia o me umai e koe fo I me poti I tato I le malo ya kangi ai para ole winga ngala kala e ka ke langona umale kulanga ole fanono Onga ole avaku faku konga malo, finga malo,
o matanga luenga. Ia o kou ia le o kongu i sole. Watu tuanga ia ele o whamauni fo inga. E te taunto e sila tu toa ma lo le whainga o le tupelea. Ia uia wa le la anu ngile 2 miliona. Ioi. So imagine la ia kupea wa afia ma le 2 miliona. Ioi. Ia uia e ku mau alo mga kumale mkanga. I'd rather see the kupelea e sau sao mai kongo le Ministry of Finance. O apolo keki e fongo whaavai, submit uma, ave o le foi le Ministry, pe ave o le Ministry of Family and Social Affairs. Ave uma o projects. Ia wale foi la wa fai ale le mtanga luenga le ento ina projects. Io. Mana ia. Ai foi uma administration. Ma me uma i. I mai endo wale wa fai le la to mtanga luenga. Ma le mtanga luenga. A te le mtanga luenga. Nga le la titi le scope nga luenga. Ale wa wangi ngimia. Ia le sila tulanga. Nginga ka ko kasi selfish ni me fai. Ai la victimize ma penalize le tu malo. Le tu malo. Yo makabia. O le ala ka kali mai le malo mo tanga luenga ile wi poti le fo to tu. E o le lo fa fe le pok. Le ala kali le ku malo e ko lola mai la ko 2 milion. E o poloka hi. Ai ke ro. Ka ko kasi. Fa kere inga. Makara ngo mo les kamalo anga. Les foi fon fa vai. Fa me sole. Ba nga yes mak fon fa vai. Ka ko ya. Menga mo ngai me alo fa nga. Olha só, cama. Si no ale kumalo nga si hindi wala ka malo. Opa, mas era mau ngai mako ke kusi le saka ba perso. Hamu ya ni ko kumalo ali so. Yui, ole va ku fa kuanga fo. Yo. O fa penga un finga luenga i me. E fa mo lo fa ku kuanga le malo, ma tu no mai tu malo. E va ku ko Luffy fa le ma fa so fa le. Yeah, man, it's a good initiative al malo. E fa le tonu, ingo le fa le tu, lima fa tu tuanga al malo nga i tato porokiti ni. Ai me ore ko shu ka koko. Ai me ali, uso meri che non mere solito. Wa le wa decline. Kaya mai. Decline application. Me lo ma fo fa. Walu loa ule alu fese au poe inga. A mese konga ngaka konga kana mer fe kol pura puro ule. Puro wa. Ei se anga sala va jole se kalia ia lo. Ake longa oi. O longa que se. Ya wale ko ke vai akola wa o ke longa masalo po se meole. Fise me anga ke manga oi. Milion al mil que mal. Ia, o que longa pe mo re kwaka po lo sa uri masfulu. A ve sa kar sanga fo fa vai le lope vai sa ulong. Ia, longa le ai. Longa winga alu fo yo. Longa winga alu ko lo fisa. Ma ko winga nga fa komiti. Ia. Ki wele wana winga ba e fo kama yo ya kakamo e mo ko fi. Kai kai. Kusa e kaulaua kulore application fa mai lua le fa ia e pile le ia e koe kuma pika fa fingo fi e koe kumanga sa o ia le i o e maka o kia ke me o ka ko ia isole isole ia ma lore o sa io o me lava sa o kala disco inga. Ia ka wo sa mai o mea o le sa o le aka. Ia, fa malo le tato o tonu o le o tato iai. Taro tula lata le o ngā te tonu au kuso vefere ke le vave o le o asori. Ia ngos. Kia asori. Ia, ai misi a fulele, ai misi a pea fa pea ile pisi. Rio e. Ke le o me fai. Tole mele i sori. Kama fau vasori a pe. Kero chava, ia. Sole o ke eu fa sole ele vai sungi o mo foco so vai sole que mo fa malo le vai ngale tu fa sia le ka show vo le so tonight o le paint and audio ka show tolus fulu afe nasal kupele wa ave mal autism a piki o le piki so fa ngwa o fiol da fem ma fio ka mai e ele misi so ma ko eu foi au que le iro misi ka mai ka lo fai
Tole o ko e ka mikio vasenga. Io. O le kala ngoa yo rofa e so bokari e o so bokari fa ia vai. E le fa pe a mea o kango ngati dipiro le io pau ki le wangalo ngala i loa foi isso mangu ve eu vai le ngi me fa so fu o fo fa o me na le li fa ma fo fa o tama o fa tai ai si vai ngan tu fa tasi o ile ku fa kasi le fa mo moi ya ma ngale pe ya o si vai ngan fo le kaspon ma fa o fo ile o ia le so ya quiz ma ia le so ya quiz o vai ato todos fu a fel tu pele avec société le o tesem ma koe fou society lea. Ma ia fa malo foi nei matua o lea e foi tu fatasia ia le society lea. Au te lo foi mo lea nga i lumana i mana o mia foi ia ngai ei se foi se pui nga foi lea tato malo ia o fatu pula ia nei fa na o mau ele mele le o tesem. Ana mea o ke fa ia ko ia kala wa ai tamiti o tesem. Kasi aka mamai solo. E maka ukia, ai masala mea e la uo e ilo na tali i autism. Kene nang walu whana la uo le makarango ke whako me whai ka mai, ke mesa technology. So le maka ukia le aka mamai solo. Ka mai pingi nerd. So le maka ukia. E kusa wa au e whamera uonga. O isi mea o ke i lakulonga kari i karango o kia ngai e computer. Ai le i au i longa mawhauwhau. O le kelanga e pe o le o ke le awa o le autism e pe ke le IT le sa o ia wa o nginga concentrate ma focus ka mi o e ke fiu a ver ko ia pe ia fa vol ala mo ko i focus a le fai ke el fongi ma me fa pena ia e fa ka ele ri foi e o me foi fa na o ele e fa in ka foi o le fa lo alo fa foi ngai maku o sa le lei I have some cousins e ngai o nieces mga yo nephews foi ya afi ai wa ai la o le fa o priority o ia ngai la to fa na o le ale me fa ia tamiti le o nga ia o vinga travel ia e o ia matu la lango me support ngai o la ko walo fa na Ese mai la nei whanau ia a fia i le autism. Ese mai ma whanau ia ua a fia ma whau o na o meo talonga fo i lungo le internet. Taipe o le PUBG ma. Tole. Mai wa ai ua iei fo i whanau sa mua ua a fia i ma whau. I le whanawelawe lenga kula i mai Thailand the weekend. Ka me ki su whakau sanga lenga laku ka whanga ka me ki aonga. Wa kasi faya o nga mga liu pe ko kodu e ka me kia o nga mga liu ka me ki nga mga ai so e ku nga history nga me ki lea ta longa fo i PUBG ma o ka e misi so ua pa leanga e mang kuala ka longa kero ka longa i PUBG de ka alo i ko kero fanga o mo ka nga fanga ia wa kalo wena nga wa ku va un ko va un risk mi la kalo online mai si ya wa fai nga online mai ya pingi no PUBG ya amanga o fa le nga ma fo na o ke le a me wa e sa wa ke le ku le nga wa sa fo le technology ma telephone wa fa ngo fie me ni the whole world can be on a palm of your hand. But at the same time, o le fo ia mai fo ma me le yo la so ia wa pe me enjoy ka miki pa si senga po ngai vi po masin pa de inga pa de inga ia wa por ama le fa pe riski ki mai fo ko ngua i vi ma fe wa o i vi ke ia wa i vi aba ku ko le fi i vi a le nga no me se ora fi i vi e ke wa i vi Te mano ka sa i vea. Vai o ngā kai. Oi. Beautiful. Ia o fai laka pile sami. Oi. Ako mea nga iei. Fatumu me telefoni. Anga kangi mea ka mai ko i ke telefoni. I think ole mea vole na wanga i ni so atu no te telo lalang. Ban le social media mai the young age. Le nga ama ka mea mai Australia. O ia pani foi no vai ku wa maka fai laka ben. Yeah, I think ole ia ono ka ko me ka technology out kulanga fo nga o ka o ye.
Ko fong fa sa ke fong I makamai ma kongoa onga. Ina o vaenga e tau te ngaro lue pui fa tasi tamai al te mine amata me ama tua. Ina o amata me ala ma tua e tau fa te ave o telefoni fa na. Ya ore. Man ko si me va ku mo childhood memories ya. Ya oso fa nga fa le olo. Man, but those are beautiful memories. Can you like? Ja, o vele te malanga se vai nas. Kai au le fofua e usu tai al va le no. Kai al va le ngo e. E si kau ili mele, kama au no le se au kele. Eli mele au. Mo ia o ngala eli le au. Ia. Le au na te to le taimi o tinga. Ma le mafatia. Na iare para pala ma faile pu ava a. Alo kama vo kankare nga la kum le misi verso o me kupe au ke me palo ka isi me pa ma pa kankare re. Alo ngaro kala. Alo you know I only wish. Ke le se se lo singa me nga fai. Ya pa makala e lo pole ka mai aulo nga la elie fa nga mai se si aulo la po e lumanga ya manuia ia fai vol ne yaso nasa ya manuia fa nga so ka ko ngu manuia fai va ma tiute lava singa fo io fia lava se meo e tau ai fo I walo wala winna ka fo I so ka ko ngi ya mi se fo I ya so ka ko ngu fo io lo ala papa au mai ya tunu mau ia fa wau tau tua meo lo firma la lai ia le fa ma ka kapua ia ku ngei a kere se me nga ia fa me ngei ia lo fikiri aku manguia ngi yaso tawonga bokalame o le 665 morning show nei ta alfa tai le malo le tato tsulumba anga le tato bokalame o 65 bobonga le tao leono le tao tai au anga leile tua le savalinga ma le folonga le atunu fa soi foia